Africa nenkolo ingosi bakhona njalo nje ngolwesine la ohlelweni #kanye nawe nodokotela ke uMahaye sibhizi sicwaninga amabhuku ngokwazi nokuqonda lapha ke umlando wethu njengama Afrika kanti ngeledluleke ngikuthembisile ukuthi uMahaye namhlanje uzobe khona uzobe khuluma ngokuzalwa kwamadoda abalekile amadoda athunywa uNkulunkulu amadoda ayelethwe eAfrika ngoba nakho kwase kumnyama ayezofika akhanyise amadoda akhanyisa kwezepolitiki akhanyisa futhi nangokokholo singakhuluma ngamadoda afana lapha ke no Priestley kaIsaka Seme owadumo lenkulumo ethi I am an African uBombela isitimulo samapondo owafika wathi phakama amAfrika ufune umsindisi ziyakushiya ezinye izizwe kwazala noma kanjani abantu abafana noLehanyana nabo babamba elikhulu iqhaza ekuhlanganiseni nokuthuthukisa umuntu omnyama kakhulu lapha ke kuma ZCC yabona dokotela baqinisile mebethi ogada uIsrael akozeli ngempela uNkulunkulu wasikhumbula ngalamadoda Macungane angisho ukuthi ngithini siyabonga ukuthi yonke lento isenzeka khona uyinsizwa uNkulunkulu wayibona isinqotshiwe manje kaZulu umhlaba sebe uphethe kwase uNkulunkulu enza icebo ukuthi kuzalwe laba abantu engizobabiza ukuze bahambe bona baphinde babavuza okwesibili abantu abamnyama ngaphansi kweumbrella eyayithi Regeneration of Africa ngoba kwasecacile ukuthi ngokulwizimpi silwa njengomhlanga bethu kuvikela sekonakele ngeke sisenza lutho yebo ngoba amakhosi vela ayisebekwayibona kwasengenayo indlela bathi ke ngomhla ka22 February 1871 kuwo lobo omnyama lowo konakele kwakuzala uJohn Langa lebalele Tobe uNkulunkulu wakwenza ngamamuntu akube khona abantu abazalwayo njobana namhlanje macingwane sikulengosi nje bakhona abathi babehlezi iphi laba bantu esekukhuluma le ndaba namhlanje uNkulunkulu uyakwenza uzalwe akufihlele isimo azi ukuthi ngeleso sikhathi leso sebese sidinga wena athi umuntu uqhamukapi no uqhamuka kwaNkulunkulu kade ufihlele anganasebukhosini bakaZulu uma uzoba inkosi wakanje ufihlwa kwenzela ukuthi phela abakhunkulu bangakwazi ukukuthola ngomhla ka1 October 1881 kazala iqhawe lamaqhawe uPriestley kaIsaka Seme hey uPriestley kaIsaka Seme yebo kanti wayesezela uJosiah Tshangana Gomede ayesezela wena uzalwe early ngomhla ka9 October 1867 1867 lapho impela kwakushobe kakhulu uZulu evikela umhlaba buthe kulo mnyama ngomhla ka8 kuMarch 1893 kwazala uAlfred Pitini Xuma uthe kusenjalo ngo1885 ngokwenkolo ke manje kwazalwa uAgnes Lehanyana hamba kwaze bakhona uBarnabas but uAgnes Lehanyana wazalwa ngo1885 uNkulunkulu wenza indlela ukuthi ke manje ke akuzalwa abantu abazoqhamuka ngenye indlela yombusazwe ngoba manje umbangazo usuphelile izwe lithathiwe vele yabona siye sakhuluma nawe kakhulu nangenkosi ucetshwayo ukuboshwa kayo izama ukulwa yalwa yaze hamba emhlabeni kulowo mnyama macingwane ababuzile langeni kwazala isikhondla khondla umprofeti wakithi omnyama uIsaya mudlu wamafa shemba umqalo wendlela yes kwase kuzoqedwa ke lapho uNkulunkulu wayesezoqedwa uNkulunkulu sethi scheme manje ngoba izokwenziwa njani ama ethu useme Regeneration of Africa azothi uIsaya phaphamane eAfrika nabo niphuca ubukhosi beni baphakade athi vuka Africa funa umsindisi wokhela izibani zakho Yizilo language ayikhuluma lapho. Yabona lawo language le language yokubuyisela isithunzi umuntu omnyama.
yebo wasesho uSeme what I'm an African kuyo lo so speech sakhe owasithula kuma university ahlukene ko Edinburgh University nako Columbia University phesha kwelala lithi regeneration of Africa athi I'm an African athi noma kanjani lizophuma ilanga eAfrika abantu baseAfrika uhamba ubuye umhlaba wabo uhamba ubuye umbuso wabo ubuyileke umbuso ke kodwa umhlaba kawubuyile Ay mhlaba awubuyile dokotela kanti siyawudinga ngoba phela umhlaba uyimpilo yethu asiphelele ngaphandle komhlaba kodwa ke siqale etole mesibuya soqhubeka naye ingosi umAfrika nenkolo umAfrika nenkolo iyaqhubeka emsakazweni Ukhozi FM ehleleni #kanye nawe nodokotela uNgugi Mahaye hawu kodwa dokotela wasuba ngenyawo nje manje kwase ngathi usufuna ukuthi impanga kanti saqhubeka macingwane Angampanga ukulala ngomkhono mfowethu. Kodwa mana dokotela ungakahambi sake sathi sikhuluma ngelanga sakhuluma into sasingazi noma kumele sikhulumeni ngoba uthi umbuso kumba amandla abuya kakhulukazi ubheka ngokwepolitiki. Ukuthi ngokwepolitiki yebo khona izinto esesikwazi ukuzenza. Kodwa ke siyabala ke indaba ethinta umnotho ukuthi cha sesayihubha asakayifici. Kodwa khonto kwayisho wathi kwanalo leli lungelo lepolitiki sibuye sidlale ngalo siliphathe ngendlela ongesiyona sigcine kwalona lifuna ukusibambezela kube sengathi sibanga into ekadila sibange into ekadila siphuma imizi yahlukahlukene kodwa yonke lemizi esabizwa ngepolitiki iqhubeka ihlakaza isidivide singabantu abamnyama isibonelo sobala amacingwana selento oyishoyo uyakhumbula impela saxoxa nawe nje eceleni ngikhala miwe inyembezi inhliziyo yami igobhoza igazi kwakuyisikhathi lapho sekiwa khona okhethweni ngifunda nje ngithola ukuthi amaqembu azepolitiki asedlule ku500 but amawuhlaziya amaningi abantu abamnyama nenqwaba yama independent candidates amaningi abantu abamnyama aweka amahawatha ngama independent candidates yini umuntu omnyama aqhubeka asidivide phakathi engabe umuntu omnyama uyahlangana wakhe into eyodwa usupport ukuthi sibuyisele umhlaba kubantu yini amakufika entweni eyinzuzo yethu kuphenduke bona abantu abamnyama bathi abadingi bona umhlaba ubuye bayihlulele bona bathi asizukwenza lutho bathi ayenanka amasimu njani walimi umuntu azishoyena ukuthi mina ngilivile umhlaba mongaboyi kumina ngikhaliswa yilokho macingwana ukuthi ngibona umuntu omnyama eya ngokuya ebamavaka umuntu omnyama eya ehlakazeka phakathi uma esehlakazeke phakathi umuntu omnyama uvele uzophathwa umuntu omhlophe kodwa futhi lokho engangusho usiyakubona manje ngoba strategic areas ayiphethwa abantu abamnyama phethe abantu abamhlophe ngisho bangahlangana akuimage umuntu omnyama ubaphethe uimage umuntu oqhamuka kwabamhlophe noma ngamnyama kodwa usuke lethwe abamhlophe kodwa ngathi mina intando nje yeningi idemocracy ukuthi abantu bebe nenhlanga bebe namaqembu ahlukahlukene ezepolitiki wasukhuluma into eyinkingi wathi kanti le democracy isuka united we stand divided we fall umahlangene siyama kodwa umahlukene uma kunjalo phela the father of democracy baba wedemocracy America yini ngabe njalo eAmerica amaqembu azwayo nje awuthu yini ngabe njalo eAmerica kwenza konakelene ngathi into fanele siyibuze wona macingo ngoba sikhuluma ngezinto manje ezipractical yabona into fanele siyibuze yona nomphakathi uyibuza wona siyawuchallenge abantu bakithi abansundu ukuthi abantu uzukebhezi uthi awuyibuza into enjengale kunobaba eliculwa ngazi noma uTsepotsula yini ethi amadoda nakhe ayengazwani ayempela uthi ayengazwani wahamba ngelanga wayehlathini wafika wagayela intungo wakhe inyanda wabuya nayo ayibeka la wayesewabiza zonke amadoda nayo wasethi emadodaneni nakhe iyodwa wayithatha wayinika uthini yes wathi ayiphule waqala banika inyanda ihlangene wathi ungayithatha inyanda hlanu uyiphule na wacaca ukuthi ngayakwenzeka lokho wase bahlukanisele lezi intingo lezo waphula kalula wayesethi ke
abacindezele bona bawoniphoqoza baniphoqoza banishiye nihlangahlangene ngamakhanda ningelutho baningafuni bayinyanda. Leyo ngoba kaSekhuphula wayengasho amadodana akhe ngempela wayesho isizwe esimnyama. It's an analogy. Zwana mayiqhubeka ingoma. Is an analogy ukuthi uma singahlangene singabansuna, singahlangene siwuZulu, singahlangene singabeSuthu, singahlangene singabaPedi, singahlangene singamashangana, singahlangene singamandebele, singahlangene silokhu nalokhuya. Kuba lula ukuthi isitha sisehlule ngoba sihlakazekile. Simanhlanhlanje. Hey. Sungabuya uthi impanga. Usungabuya uthi impanga. Siyabonga Macungane, ngiyazi ukuthi sikhuluma istaff lapha esiqile kakhulu ungathi inyanga kaSeptember. Yey madoda. Kodwa ngoba isihloko salolu hlelo sithi inkolo nomAfrika. Sohlale njalo asibayeke abazokhuluma ngoba sefika uSeptember. Sikhulume nje thina sihambe unyaka usaqala sikhulume nje ngalezi izinto bayokhuluma ngazo abalindele uSeptember. Thina sithi funa kube ukudla kwemihla ngemihla ukuthi sizazi ukuthi singobani. Sazi ukuthi sizalwa obani. Sizigqaje ngalokho. Yabona Dokotela, ngeke ngisalenza iphutha impela. Sengizovele ngidonsa yona lengoma kaKhayifasi Semenya ehamba noLetta Mbuli. Nami ngiyithanda kakhulu lengoma ngoba ke iphethe umyalezo ojulile, ikhuluma ngobunye, ikhuluma ngokuhlangana, ikhuluma ngobumbano lwethu njengama-Afrika. Bathe sebeqedile. Akubona. Wathi kubona. Liyabona bana bami. Niyabona ke bantwana bami. Haluqwana leratana. Uma nithandana nizwana. Letshwarane tshekangata. Bangene okwenyanda. Akuna sera setakena ngaruluna. Asikho isitha esizongena phakathi kwenu. Sekale kabanya. Esinganixabanisa. Selekopanya dihlobo. Sinihlanganise amakhanda. Empahale sawuqwane tshekale sawuqwane tsheke. Kepha uma ningezwani njengamanje nje. Diratsa rona ditale tjakameno. Izitha zenu zolidla ngamazinyo. Dilekhalanye. Zinisabalalise. Dilekopakopanya dihlobo. Zinihlanganise amakhanda. Dilelawule. Zinilawule. Nibe makhoba tsona. Nibe zigqila zazo. Bana besu. Bakithi Demana yena ya bohlokwa. lesahluko esibalulekile Yamana le tshaba sa heso. simelene nesizwe sakithi Fatse lena la bontatarona. emhlabeni kaba bomkhulu Tse ile le rona. ezinye izizwe ezihlalisana nathi Hadi ayemelana kama utu. azimelene ngenyawo Hadi khale mali ya tsona. azilichithi igazi lazo Ekarona. njengathi Ara tsona le kama tsoho. masibambane ngezandla Re nengatha ile mngwe. sibe inyanda enye Re rata nemba na besu. sithandane bantwana bakithi Une khotso mahareng a kube rona. khona ukuthula Amen. phakathi kwethu amen Amen. amen